18.06.2016. godina. Utakmica kod Zorana Saravolca. Long day, najduži dan. Stavio sam blinker i dva teleskopa i ne znam gdje veze. Sve na Ameriku. Ne mogu da nađem čovječ kući, ne znam gdje sam stavio. Što govoriš? Dan. Solidan. Jedan blinker i dva teleskopa. Golubovi lepo lete, severoistočni vetar duva. Možda 7-8 metara u sekundi. Ne znam, sad ću prevrnući sve ono da idem do tražnje. Evo i ovdje. Pa da metem nove udice i sila. Malo idu šire. Evo je skroz dole ovamo. I oči idem. Ja volim na ovo, jedan blinker ne treba. Golubovi lepo lete. Godišnjaci. Sati. 10 do 12. Sudija moj sin Milan. Moj brat Goran Saravolac. Da ima ladovine. Oblaka ima. Lepo, nije ni toplo, malo je zapara, ali solidno. Kakav je juče dan bio, žega, pakleno vreme gdje je jednostavno golubovi do 10 sati teško da bi leteli. Bilo čiji, nema veze čiji su golubovi i koji je tip goluba. Ono juče je bio pakao. Medicinu.